yuan aamod iyabonan aton yu mabitay pamatiyu inanda kolang Diyos yu iyet mo pakiayu yada ko di oman yu linawaya aninitu aiha mayu kustu iyebo tani hala ya ayu nangala anopat dihukina aali nayamikna impaing hayuh tuwe ipalku hirinadne etaku tanyukate yaligat nimpange paamot ya iiba dan age itagun maligatan hoteli niwang tao ang Diyos na abatu iyabo di imano ang Diyos dako di inyam mana an mangi pa inila aat na ya pamhod na di tao an limuna ayoha hinagna i Kristo imbalena tahiyay mangiyate pahuta unimpange nate ot mabahuan maid mo'y takutan angkate ya punligatan ehiyay itaguan ot dayun aamod i Kristo